Abakwasirwe babiri bakazarwa barije barikutambura konka w'omuto ow'emyaka 10 n'obwo araba arwaire wakazarwa atarikutambura kandi takatambura hoga abo bwahati beirukangizibwe ahari Butare Health Center ya Kashatu okuragurwa konka tihariho kamanyiso koona ak'okutereera Kagwe omwaka gw'2018 byo kwa munana umuzo mukuru arikunkora akagenda hizaho enkorro yamukwata kiyamukwasire yaza hansi bagezeho kumuragurira indwara yagumizamo yanjire bazo mbasabi basaba habure empinduka y'umu kamwe nezirwa rije ayemerera kutambura nkaburizo nkanyini umwene kawira kiri yakwatamu urwiro byabatakumanya yanga kutitematemereza na tambura kutitima nabwo nagera yiza yaza hansi zo yabura kwimuka natiya utwara hansi atakwimuka ndizo akabiri ukazarwa kaburizo mwene yagumansa na yazuru mpaka natiya atakwimuka abashabano bajango bariyo bagezaho koro gwabo kuyabatunga barwiraba kiya baresire twabacebera twashanga bine disability bine mu infection bari na malnourished twabacira twayacira babiri undijo yataha umukuru babira basigira aha twabareberera bakaba bari malnourished twabihayo twabateka amere erikwetagisibwa barugayo batebenkana twahirize twagumana abo tukuba post exercise twahirize twarobwire Dr. yagumana ijana aba reviewinga umwe yari banayitagisibwa kuzambarara kumucebera kureba niki ekiro nicumuletera kugumana tetema kandi atagumana yimuka ninga kwanjura so kuruga twatandika kwakira ababana kubaragurira malnutrition twijire twatunga abana bingi sofa aba malnutrition twaisa abana na batano ona abashabano bashaba ministry y'ebyamagara okutaho buryo okucondoza endwara egibukirikare atumuhirebero byogaruka yagaruka mukugaruka twireba birati yagakano wakashatu wabire natambura kiyagagwizogo wakashatu hati nawe yija atakwimuka twamucebera shagama kuza kucebera shagama twashaka ino mushijo gwensiri kugira ngo Ministry of Health kumo kubasa kutuyamba kugira ngo muzee wogu na n'abana abali kubi nabo bakabasa kubahereza kubayamba ahabwebye bitakubasa kukora abarwiza abana aba nibajango kubarwaza bona mukono gumwe nechebeyi kandi barukukibasa nuko kushaba barukubasa okubaho mukono kuraba hari 0753 eriyo mazina ga Ndiahungwa Florence gasha kwa Juliet Charles Sima